jaza berem, sizler aytasыңар kol көтөрө. Bul çıgarmada. Kimler jönünde o var? Kahramanlar kimler ken çıgarman? Manas eken, dağı. Kim? Çoğun atası katıştı mı? Çoğun atası ölgöndön keyin dedi. Birok çoğun atası jönünde bağlamak ken o. Çoğun atasının adı kim ele? Karakan. Anan. Ya. Atası. Kıtaylar. Anan. Atası kim ele? Jakıp. Emin. Anan kimden? Baldar kimden ele var? Dostor. Manastın cigit ne deydi? Dostor deydi baldar. Dostor jakşı. Emin. Bunda uşul okuya kaysın üçün de bol atat dep oyloysуңар? Murunku zamanda o var. Murunku жылдары, murunku ötkön zamanda murunku zamanda boluptur. Emin kanday okuyalar boldu şu murunku ötkön zamanda? Anda bağı Manas bolsa Kıtay'dın tösünü жүргөн бутусун айтканда аны ошондо Önün butusundu, jakşı. Hele başından başlayın. Birinci Karakan jönündө эмне болду эле? Кандай окуя болду эле? Karakan эмне болду эле? Manastын çoğun atası. Karakan болсо өтүп кеткен эди. Karakan ötkөн, anan ошол кезде кандай окуялар болду? Кыргыздар эмнеге Алтайга качып кеткен эле? Kıtaylardan kaçtı. Emnege? Alar soğuşup zorluk zorluk görsetotkan. Kayaka ketти oşondalar? Altay toğlarına köçüştü. Altay toğlarına köçüştü. Jakşı. Anan dağı Karakan ölgöndөн keyin Altay toğlarına ketişti. Antkeni Kıtaylar zorluk zorluk görsetti. Dağı Anakin bolsa Ana daha kanday okuya oldu? Bular Altay toğlarına bargandan keyin. Jakıptın baldары бар беле? Ne? Анан болсо аны чүкөйүп атканда анан Кытайдын башчылары. Ооба, Кытайдын башчылары келди. Ага чейинчи Манас каякка төрөлдү эле? Manas dagы тоолордо төрөлгөн. Jakıptın andan başka baldары бар беле? Жок болчу. Манас төрөлдü. Anan Анакин болсо барды караган кишилерди чакырып Manaska at таба албай атты. Жакшы. Manaska at таба албай аткандан ким ат койду? Dumana. Dumana at koyup ketти. Жакшы. Кайрадан жогулуп кетти. Кандай пайда болсо көз кайры эле ошондой көздөн кайыр болду. Дагы эмне окуялар болду? Манас тоолордо туруп балдар качып кетти. Кимдер келгенде балдар качып анан Манас ортодо калып калды? Кытай калмактын эмнелери кербенчилери келди. Ошондо Кытай калмактын кербенчилеринде канча киши бар экен? 60 тур айткандан кийин дагы калгандары да бар болчу. Эстелия? 200 kişinin bana Manas emne kıldı? Baldары menen halkaladı. Dağı, oşol 200 kişinin kaytıp halkalaştı. Dağı kандай?